for any adofono mima obibia akwaba ede eba too much JHS so moso for muniaba ekeskapa nenenso minimo edi echi breaking news ene de ababeto yakno so na mede eba besum eti for any ashefo enada enanti ebebeto edwa ese ye ntini ba Mzbel enam ye ntawantawa na ntokwa bia na ekoso wo ni Tracy Boachi entemu entina ema okoko pie mu ewo eye aposifo akache na enumu achese okoko pie mu wo ho no me allegation ebebeto abontia na chese Ghana fo ni yenim se ye nokre se enye nokre na ene dey chese ye da esore ya se ensem no eba abontin ko ade nipa so wo unya asema na hu dofo ene wotamfo enumu ama eye actress Ghanaian actress osanso ye entrepreneur eye Diamond appear woni eye Mzbel chese wo mota da mma so dindindindi omotwe ne tan chese wo mo nka ba ku say na emra wote say eye Mzbel aposifo ensa aso ni mu awakopie mu o makache all because of eye ensim bia wo kan ye edify eye prophet Najugezi wo mo ensensem ho na osusu say eye ono na ema eye Tracy Boachi information eno nti wokoka say eye Stacy Amwantem eye papa ya na asofo yi eka ne say wo HIV AIDS ho nsensem enu nti eye Stacy ekọ eye aposifo akache ko fale eye complain no eno ene di so ma eye yemia ba Mzbel kokko pie mu ewo ehonum nti Diamond appear say eye yemia ba Mzbel kokko pie mu ewo eye aposifo akache no eno take it to eye ni social media page atese wo de radia si atese nani age a enesa na nensem a wo de ekokokotu edwa eye say our great grandmother in the music industry, aka Grey Hair or Prega, has been arrested and is currently being detained at the police headquarters. And the emoji are almost 1,000 to us. So, we are not sure say if you get diarrhea mouth and stinking attitude, police cell will always be your second home. Still popping the Karma champagne. Na just say wo nyan nti yes Mzbel akwa pie mu ho no enka na enya de so wo mani enan nti na eni ejai eni o se Karma champagne na wo popia eni sana so wo nipa wo te ho no na wano ye o meka wano akwa yes diarrhea de bia na eni ensemu edi atrenjue ekoba dia eni police station na police cell eni be ye odan a etosu emienu eni nti chese nani agye na se nani je ya nani agye agye wo bose no enu mu anso hwa o se enu ada eye nua ba ni nya nti yese wakoko pim wa posifo akache no atese ye tutu na no busebusa ne nsem no anche bia ene ye de ye granty eye ni bill atese wo free wo edi ba efie eho ena tese obeda ne mpaso no so wo hye ne 90 eye red shen mo eye eche yi bi na tese wo da hono na wo de picture no so koto eye ni social media handle so ena no so e caption e wo e hono say if you pray for my downfall, you should get a refund back. LOL. Well, feel free to use me to trend some. Why? Good night, misbelievers. We anyone not so a response to any channel crofo enya ede afacha yache no and also oh there be there ekoso anase there motiti ayeye you know most so munyu bi na monfa and trending na say wo bom pa ye pe me ma hwe ase de kai hu say won so no ye be refund e de ayede ama wo back we ene eye ensem a ababeto edwa na ye free one no na ye free one de akọ eye Saint Cyprian Anglican School honum enedey enkwada ewo honum etwa ede eboye mampanyi His Excellency Nana Dankwa Ekufuado seni say wunti ena ma enkwada yi wo mo ani abre a wo mo chese wo mo ye mampanyi efe eso anase wo mo ka wo mo buso asem ede chen ni nyina eye ye mampanyi enya nentiye se eye enkwada no eye JHS fo nkwada no school a wo mo ekwa na say na so wo mo fa na ye wo be kwa tro enti no eye COVID-19 protocols na ebu akwa mu enti no wo mo nya aduane ani achechefo ni nyina no enti wo bo Minister of Gender, Child and Social Protection said one beginning to prepare food ebekwo ediama enkwada no ene achechefo no from 24th of August and na chese na no ejuada no ena wo chesa since adwumedi no en start emfa ema no na eno na chese eno ada enkwada yi wo mani agye mampanyi the hot meal ebebe omo na mfonyi bi di kai circulate wo social media na be won jollof
kama kono hyeto gu ho e na kosua nso e da ho na te se nkwada etimu so wo mani age se aduane we pa na ye de bra ye de a ene aden na ye nso me na ye beso mu pipe na age ade na te se yabo ye mampanyi na baso a enesa afei enkwada yi nkonkonko duru suku mu na aduane embra te se eye jollof ata na eye carrot eye twitwa na pesi bi sisi jollof no ma se ye kwakwa kodua ma na fifie enu bi na chese na kosua ka ho ne de abre nkware na nkwada ise he ne ha a chese eye sin Cyprus Anglican students wo mo nye prisoners o na wo be di aduane fu bi se mampanyi se wo mo emfa bra wo mte aduane no kwa de mampanyi se wei e na wo de bebre wo mo so wo ndi ne da no mo nya ayemtuo pa de a ene wo mo enje aduane ni endi na Ghana for say enkwada ye ebri mu simani so na mai they say de mu duebo ebusuafo na ye free one no na ye ko ye entertainment industry no mu a eho ebiemu no nyanse ye nyadenti ye se ye Mzbel wone eye abaya nidi ede ayona nidi ankasa ye mesisamba ni stage name ye ayona abaya no so ono so practice eye enwumtuo na bi oye net de no so o san esua eye enwumtuo na enesa na eno na day eye video bi circulate wo around that say eye ayona ene Mzbel as wo mo efenfam wo mo as wo fefe Mzbel anu as wo fe ne kon as wo like o smuchi no wo ye ne nyoma bi eno na Ghana for oyi wase ye kan ye emre bi etwemo ye kase nkwada we mu ananse maya we mienu wo mu ye supi wo mu ye lesbian enso so Mzbel ba bonten ebebe ka se enye no kre na ade wo mayi mu enti wo bantimi for badan for anase eye be mentimi fa be madam for ba ko fa be madam for abui okofa ne yonko badan for abui enti se ye nya muden enti wo ka sa ense we wie na kaga na for nim se eyampa ye de Mzbel abekan ko a de na chese bibia ni wo no mu a ekoso wo mo entem up to say enem video circulate chese Ghana for eni age o mu se se ye kan ye ade na ye no kure yam papa chese wo ma conclude wo sa video no a eso de ka se yam pa se Mzbel wo ne ayona wo mo lesbian na se Mzbel ba bontin pim bebe yi ne ho no se enye no kure ko no mbe kire ne se wan hwe yi a wo mo be just wo mo be gu na ni mu ata ma no ade efe ebe ye ne time na ebusuafo ye free wo mo entem no so na ye ko honorable for MP for Asin Central honorable Kennedy Agyapong wo no so ne world allegations bi a wo de eto edunkuma ewo machibi de fie no eso ni denti na honorable de kwadu bi ebo wo mo kwadu de bo wo mo a say ye make nhwehwemu emfa emisa Atta na ebiemu enso so no former president awanya ni baby called John Evans Fifi Atamos wo mo nhwehwemu banya wonte asese adenti na wo mo efifi mantem we central region no dan da so wo mo benya government position bi a wo mo wo basa wo mo wo tantanta wo mu so like wo mo wo ekwan bi aga na for dwen ho a wo mo ente ase enti edunkuma wo ma hye be fie wo mo enhwe na wo mo fa wo mani enkosa ade no eho no mo fa enchiremu embre Ghana for because emisa Atta no ye papa former John Dramani Mahama ni minister vice president the vice president ye hu ya ne se wo to wo jem no one on one ne se wo buhwe ye anti hwi biem ye te ya ne se ye se ye no ano no wato enti no wo dwen hu a wo onne no wo de onte ase san so na former president John Evans Fifi Atamos ono so briche kese ebo o man Ghana ya nti asem de wono so ye hu ya ne se wa film ye hu ade kode potia ekun no enti wo hu ne se edonkuma no wo mu wonchiremu bia wo se wo mo fambre Ghana for na Ghana for ye hu mu anya sa pa de a ene wono ni hwehwemu obaye no baye because ono de wo tu ne nita edisu so anate se wo ye na de investigation bia no wo beye ede aba omanga na ntiwe ene ensem ode to edonkuma wo mahye de fie no enim se omfa sa hwehwemu no embra omanga na fo na yesu ye hu de ekoso wo mo amanyokonim ebusuafo ene day breaking news ababeto yapno so mede ebesie kaya ho subscribe to channel no se wonya ya like videos na share for my abusuafo adofonom ene enuanom se na ebe ya so nya upload video bi a won so etimi anya notification na watimi a share ede ama afoforo enso me mede news yi ebramidi ede ekria sika padasene yebesane share makamo